إيرو خلقما السر كسايتكي كردي قرنبها وقرقركي مشهور وبيلي بنابه عبد الرحمن ناجي كنا قالكي جماع أو برانيا ما بنابي بي كسايتي كردي مزن ما نبيستيا قالوا عبد الرحمن ناجم كيا چیش گریه روشا خاد کردواریه دا چیه او بی امی ایرو بکرتاهی لسر بی کسایتی کردی بلند عبدالرحمن نجیم بیون عبدالرحمن نجیم بخوا مروبا كيني بيسكارة مؤلفة يعني حقوق ناسا حقوق ناسا شاعرة عالم بالمكتبات عرب دبين علم المكتبات يعني زانيارية ده پرتوخانه دا زانيارية كي مزنه او ده سالا حزار حيسد و سی و سسيا سالا حزار و سی و سسيا لشهر زور گریدای باجار اسلامانية جدايكا خابية بابي گنده وراد بيجن محمد بگ اوجي جميرين باجار اسلامانية جميرين اسلامانية لقبا مالباتا وان دبيجن مولانا بگزاده دوی دمه دا لقبا مالباتا وان دبوت مولانا بگزاده وی خواندن آخا لباجار سلیمانیه و الباجار بغداد خواندیه دو باجار سلیمانیه پاش داکت بغداده دبی سالیا دبیستو سه سالیا جیان خادا اجازات آخا ورگرد وک شهاده اجازات خوار گرد و دمیج شیخ عثمان سراج الدین تویلانه عثمان سراج الدین شیخ کی کردی گلکی نافدار بی او خلیفه مولانا خالد نقشبندی بی خالد شهرزوری بی اجازات خود 23 سالی خود آور گرد پشت اجازات یعنی دما اجازات خوار گرد و دمک لبغداد ما مستتی کر استازی کر 4 ساله لبغداد علم اسلامی و دم علوم اسلامی ده بغداد دا دبستان بغداد دا خواندن دا بگلک زمان زانی به زمان عربی به کردی به فارسی به ترکی و بسه زمان آجی نویساندیه نویسن خواب بسه زمان هنه نویسن خواب عربی هنه به ترکی هنه و فارسی هنه ده مخابن حیانها به کردی تنویس خواب دستمه نکتنه ده به کردی زانی بی بخامرو وکی نقش بندی بی یعنی طریقت صوفیتیت خوادا انسانکی نقش بندی بی سالا در دوری پشتی سالا 1805 هات باجار استانبوله دورا خواهی مزن کاری وایی کری که غینی کسی نکری هو المكتبات عالم المكتبات وإذا مد اسطنبول دا پایتخت دولت عثمانی بسادان پرتوخانه هبین پرتوخانه دولت رسمی مكتبات رسمی لأو پرتوخانه نه منظم بین نه مبرمج بین عام تام بین فهرست خاطنه بین یعنی چدوی پرتوخانه دا چخا کتاب هنه کتاب لسر چنه نواروک کتاب چنه تشتی وطنه بی ویدمی وی هاد دست بوی کاری کر يعني حر مكتباك تصنيف كر وقت ام دبيجن عالم في المكتبات يعني او برتوخانا چقا كتاب لهنا بجاري كتابات چنا مؤلفي خوكينا يعني تصنيف المكتبات في الامبراطورية العثمانية ودمي لاسطنبول او كارا كر لي صلاح هزار حيسدو شيستو ياكا بمفتش بمأمور كي رسمي موظف كي رسمي بمفتش برتوخانة دار السعادة المكتب المركزية وده مكتبة برتوخانة يكمين اسطنبول دار السعادة بمفتش برتوخانة يعني كتاب نتشونا وكتابات شوابي بمفتش برتوخانة قال ويدامي قالك برتوخانه مزن الاسطنبولي هبين وك برتوخانه داماد ابراهيم باشا برتوخانه راغب باشا باي مثلا صالح 1806 سياده فهرست برتوخانه داماد ابراهيم باشا شكر يعني فهرست حيوانها هنا يعني چقا كتاب نابه كتابات چنه هجما ناواروكا كتابات چنه تشتن مناكي يعني مكتبات
پایتخت استانبول تنظیم کردن. سال 1856 و دمه بی مموسته چی شاندن دولت عثمانی او شاندن باریس بی مموسته لباریس ده مكتب العثمانية ده وقدام دولة عثماني مكتبك معهدك يخال لباريسي هبي او شان باريسي بي مموسته ده صالة الباجار باريسي ما مموستي ذكر بشتي ده صالة 1607 وگر استانبول دیسا کار مفتشی الپرتوخانه استانبول او کار خا ذكر و دمك بما مسته زمان فارسي لاسطنبول دبستان رشدية دا مدرسة رشدية البازيدة ودمي ممستية زمان فارسي ذكر دمك يجي بمدير جريدة الوقائع الضابطية جريدة دولتي بودمي وقائع جريدة الوقائع بمدير وجريدة ليه صلاح حزار ناسد صلاح قصير بوريان صلاح حزار حيسد حفته دا جه كار مكتبات نقلي كار حقوق زانية صلاح حزار حيسد حفته دا شاندن باجار قونية قام لباجار قونية بشتي قونية جي شو باجار بعلبكة بعلبكة لاطقية حاصبية لقالك باجارة قيم قامي كري صلاح حزار حيسد حيشتدا بمدعي العام كاري قانونية مدعي العام وقت دوزگرم دبيجن مدعي العام لباجار أدرني والحلبجي بيسروك بمدعي العام محكمة استئنافة لباجار حلبة صلاح حزار حيسد حيشتدا ضديا بسروك محكمة استئنافة لباجار ديار بكر صلاح حزار حيسد نودي بمدعي العام محكمة استئنافة بريتي صلاح حزار حيسد نودي وإذا ميدالياك فخري دولة عثماني داني ودبيست سي حزيراني صلاح حزار حيسد ونودو بينجا چو سر دلووانيا خوده